tunia hi thusim isai kala wen mining chungchang thwa update new khan in bolang kating tunia update kan bolding hi le delta hi in aban le bitpixel hi in chuban le starx network hi na hi cho si hi them khan hin sein kating aji cho ama ho akona official announcement ahong umja cho i het diwa poimo na i het diwa poimo ja kan sei de hinten ama sa penen delta chu asai wetin na delta thu hi inaha sei penwe hi in aji chu ama hi project dang ho sang azong hoi zo a kimu a chaban le ama hi adang sang a hoi zo ja chi sei jing wa hin chaban le delta alut jing hon ni changa a vejing ho chun na het diwe hin na df sayong hen velaw chun chala hi df square sunga jong hi goods and service in provide heading til apps ho ahong kilans do tan na ong kisim do tan hi cho kona jong akhang to jing ve ti jong chu het the hin na choban le delta ang d news langa kona jong thlachenga sum reward muna thil post reward muna thading content sima reward muna thading ho jong ei koi pi ve tiong cha ki ina sei kana sei su ke ta in choban le chila hong ve law chan cho hi a khan to dan ho che mu diu in na palace market flea market ading adimo ti time in palace market ho jong om tan chuban le delta na ai ho jong a sim do win delta thwa do nom ne hon jong chong khoi ka do the hin aban le chalai donga hi lucky bit ki te ho hin aban le games ai lo le work play ti ho za chom in thil tam ta ang gi sim do tan na hi cho hi nana vet jing nana lut jing wala chan he diwe hin tun la hin ga vele han chalaong he refer ti mai ga veote chala hi total refer ko mi zakhala som gu ba hin chila ko 55 bo se ko active a hin 105 ko inactive ta cha na delta hi ahong ki seilo na sot thima a hi ting le athasi tam jiwen na athasi pai jiwen athi hi tam ai lo le a ki chai tai ti a gela thase pai atam zo a heven a hin to isei nom pe na chu pham ti le delta hi 2027 september la khon flea market hong de tan na e chala ho sumhong ki so thading a delta ecosystem sunga hi thil zo ki te jong hong ki bol thading cha cho delta coin hi suma hong ki mangding chong cho sumang ki le to le thei p2p ki cho to le thei dinga he hung hi thei de tan na he chiting de tua delta chalaya an inactive ta ho hi hung active tho de ana ve la chon na sum ahung ki so thei ti nga sum a hin ki muting le khon hung thano mun tin hung ki pan ki diu hi a hi wanga chiting le khon a mining rate cho ana thom de ta ch aji chu to hi ve le chon chalai to hi 3 million 500k ki phapan pan cho delta user hi na delta user hi value chun chela hi user distribution ai value chun 5,31,000 ki phapan pan cho user hi ai wanga cho flea market hong umma kumkit september lang le khun 500k akona cho 1 million ho an pha thei ri ta cho acha tia le 1 million an pha ti nga la khun a delta mining rate base rate hi toy chalai value chon 4 delta coin per day in chiho hong hlom de ta cha mi hong tam che cha le a mining rate cho hong hlom che flea market hong lang ting le khon a delta a mining rate pa cho ana kim hi chi phat le chon chelanga inactive ho ahong ki pan tha ki ding ho cho akipat wangwa masanga sanga cho amu cho hlom de ti nai ta kan chu kan ding hi jong le adei bangwa amu zo talo de ti nai chana hi ja chu to a hi chalai register ki bol na ho chon phate ta login ki bol ki non lang phate cha na ki main ki diu cho na ho dinga na wang phat na hong hi di he aji chu ka sei banga chu flea market hong ting le mi zo si hi la inactive ho zo si jong hi sum an ki mu thei ting le khon hong thanom ki diu hei hu an sa diu hi jong le adei bangwa an ki main do zo talo diu ti chu het sai hi ai le itiam khana delta coin mining ball nai lo hon jong delta coin na ki mine theo hin na description a jong link ki coin tin chuban le user id ki koi jong hin na manwa
delta coin registration na ki bol the hin na registration bol dan cha ha pun aban le a video ho jong ka koi su ke hin na login bol dan registration bol dan ti ho jong cho a video ka koi su ke hin a video ho cho ga ve ta diu te chila a holding dan chon he lo wa le he chi ke channel chu holon lang na ke channel chu holon lang he che he tan tun a channel la chon chi win lang chila he view channel na bol diu he chila ya hi ga tol phela chan china mu diu in na chila playlist ki ti na mu diu hin chila playlist ki ti na mu diu in na he chi playlist ho click on lang he la chon chila he ti hin om de ta cha adang playlist hi public nga ki koy min public lowa ki koy min na non veleo chan public nga ka koy ho cho hi chi na mu diu in na choi ama sapena delta mining ki ti pai cha hin lu nuin lang hala chan chala hi delta mining thua ka thil pu so zo si chala hi na mu diu hin na he chala hi delta login tha bol nom ho chan chi ama sapen pai na 9 days ago ka koy pen pa hi delta login tha bol da na hin na he chi pa he na vet wa chi ko na ki bol the hin suban le playlist a ka et lo kha zong min live video I check la chon 1 day ago a che mining delta ki mining registration ki ti na he chelai na 1 day ago a ke koi pa he delta ki mining registration bol da na ki koi in chong ko na vet wa che ta banga hona ki bol the he o he chi chu hin na delta a thu a chom lama I sei we hin Aja cho khunung le hong ki si sang wa cho toy ki bol loi loi te ti pa cho iki tip na no mo he iki sei pi no mo hin na echalai indirect a jong he vela chon 161 la 24 bo active ai tain adang ho se active talawain phaten ki bolun nong ki si sang wa phaten ki bolun ti cho kas a vela ka sei jing hin sum siki jong na sen na diu ima cham pon chi ja cho ni chenga phone na vet jing tho ni chenga phone na khoi jing tho minute khat minute ni cha jong phone khoi lawa ki thei lo I mut ka se phone ki khoi lo tabang bo hin na tu lai ami zo si chi na thang pi chai tan hi ja cho phone na khoi tho wa le hi chi delta mining ni khana minute khat jong lut lawa ga me ding ki ti ho po cho na tha se na le chon I ma cha na hi lo di ti cho he jing the he ai le chi cho hin delta na tun chilaya star x to bit pixel kiti yang ga ve ta masan star x aga cheutin na star x song chu ama sang chu kana sai tan star x song chu registration bol dan hong chu ha pun na registration bol dan ho chu abai the hin create account kiti ho min cho chi bol le jing na ha lo hi le star x song hi kyong kana ha boi pi puna hi wanga hi chalai vele chun star x hi total supply hi am hoi 90 million se hin na hi ja kho aman jong hi hung tam ale kilomen to hi star x a hi I khat jong bol the KYC jong bol the tan na kya ha vele chun chalai KYC verify tan na kya hai chi KYC ka ki bol do tan kya hai ai wanga chun honna bo atha bol ho chun star x hi 500 balance be na nei na nei to ka wa KYC na bol the nai lo di hin mining chi ki bol ma san lang 500 coin hona nei tiang wala hon KYC ong na ki bol the di hin na tun ama ho x official x handle ama hon an post chu ga ve te na Hichalai hi velo chan 28 March a cha KYC an piu hit na Star X network KYC and spin and wheels kiti amin na chalai KYC verification now available kitin chahi update requirement to minimum 1000 Star X balance ngai de kiti hin aban le 7 day active mining requirement na 7 days so kizom thela mining na bol thong te ding chepal chan KYC chana bol the di kiti en to hi hi 100 Star X balance pa kho 500 na an kim su sau hela kilomen hi KYC chu Mars langa chan pioi tan ain la chalaya hi velo chan to nai cha an post pau hena 11 hours ago hi panin chi date 17 na an post na Star X network listing and claim process announcement aketin
จะไล่ให้เวลาจน after a month of development and preparation we are pleased to announce our plan listing schedule for StarX listing na ding timeline an piu cho ano ya tabanga hin listing timeline cho DEX listing cho decentralized exchange so listing na ding cho 28 December 2026 na tukum December 28 le kilis de tinai cho centralized exchange so kilis na ding cho 7 January 2027 na hichi chu alang pia December tukum December to kumkit January chi ka la hi both centralized the decentralized exchange so ani nia kilis dingai tai ti cho chala he an pi hin na aban le StarX claim process amhon hichi StarX coin to mine ki bol ho hi a claim ding dan a process ho jong cho amhon user guide ho na a hin pi di hin chelayong he beleo chun project dang ho mining project dang ho banga fee ima ki peloading StarX coin ki mine pa ho amon a ki ka diu ti nai chalai na we are also excited to announce that all claiming fee will be covered by StarX network na user will be able to claim their StarX without paying any claim fee na fee khat cha jaw lawa claim ki bol thei de ti nei cha making the distribution process as simple and accessible as possible na heja chu ami zo sin thil he thim hian lang a he thim lo hi zong la mi zo sin abon ibon chake bailam chakhet bailam cha ki claim na thei diwa fee ima cha jong loading a fee ho cho ama ho StarX network a ki ka de tin he ta che hon STRX coin I claim do ho wa che ki ka de tin he ta sana there's still time to mine more StarX na phat mine bol na ding phat am na lain December January kumkit January ka acho iki mine wala tam ta iki mine do man tho di win na ija cho StarX mine bol num ho jong chon description a link ka coin na cha ko na kho nagalut wana ki bol the hin aban le hechela screen a user id na refer code ka koi jong he naman the hin kip gen kiti hin na ai lo le play store direct ana chiwa na play store ham iOS mang ho chon iOS app store ana chiwa StarX network tin hol lew chun he tai hang jeng de chalai china StarX kite pai install na bolwa sign up na ki bol jeng thewe he chi StarX te announcement ai na hi ti lawa ong hen chalai 3 days ago ajong he fortune fees 2.0 clarification ambala fortune fees reward distribution ki thyo jong chan an post over hin hi chalai a hong he 9 July nia cho major announcement hong umba ding tai tia hi announcement khan an bolo hin hi chalai a sayo chele over the coming days we will be making important announcement regarding StarX listing timeline to StarX claim process to announcement kan bol di hi ti chu 9 July a chan sehin hi chi banga chu hi chi date 17 nia chana 17 July nia hi StarX listing ding dan le a claim process ding dan announcement chu chalai an bolo hin hi chalai hin hon jong na lu wana ga sim the na amo Twitter post a he kichi chela ki suna hin paten sim law chana he thim mode ombe se pun hi chi chu StarX a hi in abana chalai bitpixel ke tipai bitpixel network ke tipai ga ve kenote hi chala bitpixel network ke tipai hi chi jong hi mi them khan in bol hin mining rate wang cha hat pun na mi a bol jong mi tam lo ja cha mining rate jong ha zo lo hin hi chala hi total refer hi mi som lagi de hin mi som lagi la ho mi li bo hi active ha som la li ho inactive kit tha cha ai le am ho a ko na x am ho Twitter handle a ko na announcement hong ho ga ve ke note July 10 nia announcement an bol chele bitpixel exchange official launch date announcement aketin na he chi choile dear bitpixel community we are proud to officially announce that the bitpixel exchange is scheduled to launch on 11/11/2027 na
bit pixel pa ei le delta ta hong ki bang thim de delta flea market lut phat hong ki bang thim de hin delta cho september a ke ti hin na september la a kho flea market hong lut ding ai tai ke ti hin a hin la bit pixel wang hi kumkit 2027 november tha le september thani tabang ki khedi ti nai chana november tha le kilis di ti cho exchange akilis na ding ko 11/11/2027 chi cho november ti nai chana november 11 ni le exchange a list ding ai tai heja cho toy hi bit pixel hi mine ne ki bol ding thewen na kum khat le thali kum khat le thathum thali ti ho tabang wa da hin na heja cho hi chi sunga hi pon tho ta na ki mine wa le bit pixel a jong hi tam ta na ki mine do thewe he a bolding dan chong cho ha pun na ama jong hi play store to app store la kit ma hin play store a lut lang bit pixel tin hol lew chana mu jeng de hin ai lo jong le description a link ka koi su ke de hin na hi cha ko na na lu do wa aban le screen a jong refer id hong chu ka koi su ke de hin na hi jala yong ha ve lew chon ai jala hi refer id hin na hi refer id pa hin na man de hin kan koi su ke de hin chong naman wa na ki sign up thewin sign up dan ho chu ha lo hin na ki bang su ke jing hin mining app so hi a bol dan ho chu ki bang su ke ta bang hin khoti ta ha be se jong chom pun na itiam kana na bol thailo o mai jong le nin content on lang kan hil thewin na a bol ding dan cha ha pun download on lang bol go po lew chon a ji hong jing de he ai le mining adang dang ho jong chu tampita awmin na bitcoin to coin ai lo le parallel ke ti ho ai lo le dang tampita mining free mining project tam ta awmin a hin la itam bol be se tinga hi le ei jong akitha se ji na mining ho kho in tola mining me phat kha bo na kho in tol le pungka ni lang hong ki sulu ji hi chi ting le khun atam wal be se pha la khun ki thasi do ji cho hi ji a cho ni ven lang ai chi wang hai a hoi mong ai lo le chi amo hi a ki su e ti ana gial ho o mai le chon hi chi ho cho boi pi ven lang na e chi wang he ta san lo to go ma ki mo bol he ti ho tabang o ma la chon na bol wa jong le kan be pun tin na lo thin zo de hom na lo chen zo lo de ham chi chon ho pot tho lo dan thuin an pu de tan chuban le hi choi bola avel velai sei ham ti le a hung lo thing ding hi akki khola ki ta san ja cho sum siki jong ki seng lo hin na hi ja chung ki sei hin chuta le ningkum langa khatve ningkum langa chu kyong kana sein na ai wangin ke ma tan jong kana bol jom tapuin ka phone asi na ko na chun aji chu phone sit ka sung si che chun ka mining do ho zo si chu burning ana chi en chi ja chu kanong bol ta lo hen hi chi chu pyam ti le interlink ki ti chana interlink bol ho chan nei de hin interlink jong chu to hi lo thing hi ta cha interlink cha lo thing ai tan KYC mu a first migration mu ho chun like 50-60,000 amu zo cho black market na Indian black market na cho interlink coin khat cho $1.4 ham khana ki zo hin na China lang ho aban le amun chum lang ho chon aman nong atam kinin India awang chol thomin $1.4 ham khanin azu win na hi ja cho khoti ta atam mu zo bi lo ai wanga cho free kum khat ham khat mining a bol wa icha first migration mai azong 50-60,000 amu theiwa le abana azong amu be de na la in na free hi za kim amu theiwa le phana pha chon phana pha chom chona hi ji achu hi cho tabang bang ho chong hi de cho star x ho alaban la bit pixel ke tho delta ke tho jong hi na hi ta hi hung lo thing tho de hin hi ji achu hi ta banga hung lo thin ding ji achu na sum jong sen ngai lo ni chenga phone ki khoi tho thachenga recharge ki bol tho hi ji achu ni khana khat ve to ga mi a hi cha mining na bol na ko na cha sum na mu thei dinga le hi chi khel chom dam na aji chu sum dei lo koi maam pon lei se da hin sum cha poya poi mo hin na hi je achu hi chi na sum free na sum mu ho mining ko na sum mu ho chon
i chan hama nan ki thopi dam na dei kha jong na ki cho thei ai lo wa jong le na boina khana jong na man thei ai lo le a ha sa gen thei kha jong na ki thopi thei hi na hi chi hoding ja cho ki sei hi in hi ja cho abol nom ho chun link description ka coin chaban le phone number jong coin ka ting cha kono nin text lang ka ni hil theu hin na a chaina in mihim lunggel ki banglo hi je hin atha se ta ho jong cho nangin na bol te ding khoti te ding tina pon na a bol nom nom in a bol ding a bol nom lo a bol lo ding tina hi ai wanga in i bol lo mana a bol ho athanom ho sei si na dem ti ho ai lo le mi tha si na the ding thu za chom sei ti ho na a thu he to lawa a thu khul to lawa mo sei ki te ho bol po tin a bol hon jong thanom ten bolun lang pon tho ten bolun lang ipot tho ai le chon aji hen kilo thleng a hin na thasi sa ta san lo sa na bol chu na ho gim na be me ti hin mi alo hlina min sang som nga amuna nangin sang li sang ana muale na gim na to ki man na sa lo ding na lung han che ding mi na oi mo che ding hin na hi cho chom lo na ding a chu pon tho ten mai non lang mi jong refer lon lang aji chu mi refer na ding I macha thasi na di jong pon na ama chun suman suna hung pang di jong ai pon apps so ki download na ki mind di bo hin na he chi chu I macha abui na pon mi hlem thla jong na hi pon te ka khana project khat ha zuya a chaina hung lo thleng ta hi jong le hi chi chu nang ni ka chu ipi abui na de ham na nangin mi khat na ga te ma chu sum hi zan hin sungin lang hi zan na pi ding hi chi ja hina ki register ding sum hi zan na choya na hung zaw de ati na la pon na hi cho ja cho sum I macha ki solu lo hin koi macha to ki boina di jong pon hi ja cho refer jong bolun lang mi ha refer lun lang abol thei chan bola phat chom pi di na free hi ja cho mi zo si ni phat chom pi wale e ho dinga khan to na jong hin tin e ho le ho ki dop naw jong hi de na hi ja cha avel vela e hil jing o hin angai chim ho jong chun angai da deu mai tan ten na ya cho a he nai lo a he khanai lo a he thim nai lo ho dinga avel vela I sei jing o hin mi khanin a phat chom pi thai le kin jong ka phat chom pi thei ding a hi ti pa lunggel che nei deu na hi chi pa ding dei ja cho non jong phat chom pi welang kyon jong phat chom pi ung ka ting a hil ho a hin a mi hil ho a hin abona I phat chom pi theina diwa cho avel vela I sei jing o he